Машалла, не істеп жатсың? Москве. Машалла, әмірің кім сенің? Абубакр Бағдади. Машалла, өскесін кім боласың сен? Мен өскенсің, иншалла, кәфірлер сендер бауыздайтын мұжахид болам. Машалла. Арабский үйренеміз, араб тілін үйренеміз, тәжвид үйренеміз, фих үйренеміз. Осының бүкілі Аллах үшін үйреніп жатырмыз, иншалла. Біз муаскер үйреніп жатырмыз. Сендерді, иншалла, осы сендер кәфірлерді өлтіреміз біз, иншалла. Бауыздаймыз. Такбир! Аллах! Римский зират. Они жатыр жігіттер, которые были на СВО. Вон сколько их. Это свежие. На бәрі СВО. Город Омск это я снимаю. Жігіттер міне. Сейчас жігіттер жатыр бәрі. Они пацаны лежат молодые. 20 лет пацаны все. Аскар Уласкер. Ну, они жарче бәрі. 22 года мне годно. Они жарче жатыр бәрі. Вот это вся аллея. Справа, слева, это все жас жігіттер. СВО бәрі. Бәрі қазақтар, мұсылмандарымыз. Жақын жер жарық болсын, түкірі татуарқы болсын.